Naša vinarija ima 5 etiketa. Imamo Tomaš Premium vranac koji je 100% vranac, zatim Malenza vranac, imamo Kuve koji je jedna kupaža, roze i tamjaniku. Mislim da zapravo naša vina kao glavna karakteristika izdvaja to što su sva proizvedena stvarno od autentičnog crnogorskog zagaračkog grožđa koje raste u našim vinogradima, koje se vrlo pažljivo bere, vrlo pažljivo se radi selekcija i proizvodnja svih 5 etiketa. Zbog sastava zemljišta, odnosno teroara, zbog samih klimatskih uslova i temperaturnih promjena koje se dešavaju u najbitnijim vremenskim periodima za sazrijevanje grožđa, za pun ukus i zapravo kvalitet krajnjeg proizvoda, to jest vina. Na godišnjem nivou proizvedemo nekih 50.000 flaša, ali naravno uvijek nam je u planu proširenje. Baš iz ovog prethodnog pomenutog razloga je naš glavni cilj i osnova da i kada proširimo lepezu svojih etiketa uvijek proizvodimo od svog grožđa, odnosno od svog vina, tako da u budućnosti imamo tu perspektivu da nadogradimo proizvodne kapacitete, ali i da se proširimo u smislu turizma i ostalih aspekata ovog posla. Podrška Evropske unije je izuzetno važna za male i srednje vinarije u Crnoj Gori, zato što je ovo posao u kojem se mora puno finansijski ulagati. To može da bude opterećujuće za vinarije koje ne mogu to finansijski da isprate, a imaju recimo kvalitetna vina, izuzetnu ljubav i posvećenost prema ovom poslu, tako da ova podrška dođe negdje stvarno kao olakšica i unapređenje, ne samo u materijalnom i finansijskom dijelu, nego stvarno i u smislu znanja i podrške da se ovaj posao razvija na pravi način.